بنا با اطلاع کمیته کار با جوانان و ورزش نزد حکومت جمهوری تاجیکستان امروز در قلمرو مملکت 140 مکتب‌های ورزشی فعالیت می‌کنند که هر کدام نقش معین خود را در رشد و نمو ساحه ورزش می‌گذارند. شورای جمهوری دینامای وزارت کارهای داخلی جمهوری تاجیکستان نیز امروز به یک مکتب بزرگ آماده کردن ورزشگران تبدیل یافته است. در واقع در برابر آنی که کارمندان این نهاد برای ثبات و آرامی جامعه فعالیت می‌برند، همزمان در رشته‌های مختلف ورزش موفق بوده اینچنین جوانان و نورسان زیاد را به سمت ورزش جلب نمودند. ما این نوبت تصمیم گرفتیم که درباره فعالیت شورای جمهوری دینامای وزارت کارهای داخلی جمهوری تاجیکستان برای شما معلومات بیشتر بدیم. شورای جمهوری دینامو از سال 1924 تا اینجا فعالیت میکند. در اون سالها 3 نفر کارمند کار میکردند. هدف از تشکیل یابی شورای جمهوری دینامو خوبتر نمودن سلامتی کارمندان مخابرات کارهای داخلی، بهتر نمودن ملکه کسبی آنها و گذراندن چهاربینی ورزشی و معین نمودن ورزشکاران بهترین برای اشتراک در دیگر مسابقات می‌باشند. А в 27 году, когда после образования Республики Таджикистан, когда стал, и «Динамо» стал полноценным обществом, «Динамо» стал. Это в 27 году было. Под юрисдикцией Путовский. Путовский знаменитый стрелок был в то время. Вот этот был, стал он председателем «Динамо». شورای جمهوری دینامای وزارت کارهای داخلی جمهوری تاجیکستان در رشد نمودهای ورزش جمهوری تاجیکستان یک خیلی نقش مهم دارد، چون که ما در کمیته ملی المپی جمهوری تاجیکستان شاهد آن هستیم که شورای دینامای وزارت کارهای داخلی جمهوری تاجیکستان با کمیته ملی المپی جمهوری تاجیکستان همکاری زیچ دارند و پیوسته در جمهوری تاجیکستان چهاربینی‌های ورزشی را تشکیل و برگزار میکنند. چنانه که معلوم شد، شورای جمهوری دینامو یکی از کهن‌ترین نهادهای ورزشی میباشد که برای عمومیت ساحه ورزش زمینه‌های مساعد گذاشته است. В основном работа «Динамо» была всеобщая. То есть людей мы готовили защищать свою родину. В основном в тех секций, которые у нас работали «Динамо», у них всегда было «Динамо». Это самое в то время сильное общество было. В то время специалистов даже много было. Вот Балтабаев, допустим, Балтабаев в то время вот был стрелком был. Гулям Хайдаров вот был тоже пловец и стрелок он был. Это в те времена, старые времена. Потом оно и пошло с нарастающим. Все перевела гонщик, здесь был. Здесь очень много Гусейнов. Они все, понимаете, много спортсменов стало в «Динамо». در شورای جمهوری دینامای وزارت کارهای داخلی دسته‌های از نمود فوتبال، والیبال، شینواری، کیک بوکسینگ، بوکس، گشتنی ملی، سامبو، جودو، تایکواندو، گشتنی یونان رومی و دیگر نمود ورزش فعالیت می‌نماید که در این شورا کودکان و کارمندان مقامات کارهای داخلی آمده مشق و تمرین‌های خود را می‌گذارند. دسته فوتبال خرد دینامای وزارت کارهای داخلی جمهوری تاجیکستان یکی از آن تیم‌های میباشد که در میان دسته‌های وزارت کارخانه‌ها و تشکیلات و مؤسسه‌های دولتی موقع معین خود را دارد. اگر به فهرست دستاوردهای این تیم نظر کنیم، البته که چشم‌رس هم هست. باید بگوییم که آن فوتبالبازانی که در این تیم فعالیت میکنند همه آن نفرانی هستند که در ساختارهای گوناگون وزارت کارهای داخلی جمهوری تاجیکستان کار و فعالیت میبرند. از سال 2012 این جانب دسته فوتبال دینامو وزارت کارهای داخلی خیلی در سطح بلند شروع شد، چون که ما از سال 2012 تا این سال در مدت 8 سال زیاده از 20-30 مسابقه اشتراک کردیم و
барандаи 6 ҷоми вазири корҳои дохилӣ гардидем ва 3 маротиба ҷоми раиси шаҳри Душанберо соҳиб гаштем ва чӣ турнирое ки баргузор мегардиданд мо дар ҳамаи онҳо иштирок мекардем ва бе медал аз он мусобиқаҳо бар намегаштем. асоси муваффақияти мо дар ин аст ки рӯзҳои душанбе, чоршанбе, ҷумъа тамринҳои худро дар варзишгоҳи ҳизби таъмини вазорати корҳои дохила чуноки шумо дида истед бачаҳо ба тамрин омодаанд. Барои ҳамин дар ҳамин мо мебинем ва бениҳоят дастгирии муҳтарам вазири корҳои дохил мебошад ки ба ҳамаи мо шароитҳои хуб, толорҳои варзишии хуб, стадионҳои, майдончаҳо, ҳамаи лавозимотҳои мо дар сатҳи баланд истодааст. дастпарварони шӯрои Динамо дар миқёси ҷаҳон ба гирифтани мақомҳои ифтихорӣ даст ёфтанд. аз динамочиён 3 нафар дар бозиҳои олимпӣ ман ва Саидахтам Раҳимов ва Рустам Боқиев дар бозиҳои олимпӣ соли 1996 дар Атлантаи Амрико иштирок кардем. ҷавонони мо бисёр дар намуди куштини самбо, дзюдо иштирок мекунанд. Аллакай мо якчанд дурандаи медалҳои тиллои чемпионати ҷумҳурӣ байни наврасон, ҷавонон ва калонсолон дорем. клуби мазкур яке аз шохаҳои боэътимоди варзиши ҷумҳурӣ ба ҳисоб рафта, варзишгарони он ба ҳайати дастаҳои мунтахаби кишвар шомил буда, аз рӯи намудҳои гуногуни варзиш дар сатҳҳо мусобиқаҳои ҷумҳуравию байналмилалӣ ширкат ва зинаҳои намоёни ифтихориро ишғол намуданд. дар ин толор устоди шодравон Саидмиров, Исмат Абдулло дар ин толор кор ва фаъолият мекард ва инчунин паҳлавони зиёде аз ин толор сар карда, аз Саидахтам Раҳимов дорандаи 2 карат ҷоми ҷаҳон оид ба куштини самбо дар вазни сангин ва дорандаи медали биринҷии чемпионати Осиё, дорандаи медали нуқраи чемпионати ҷаҳон дар вазни сангин ва инчунин Нурулло Лоиқов дорандаи медали биринҷӣ ва дорандаи медали нуқраи ҷоми ҷаҳон оид ба куштини самбо, дорандаи медали биринҷии чемпионати Осиё дар вазни сангин, дар вазни мутлақ ва хело паҳлавонон аз ин толор. Инчунин дар ин толор мураббии шоистаи ҷумҳурии Тоҷикистон Носир Бозоров солҳои тӯлонӣ машқ ба тамрин медод. дар шӯрои ҷумҳуравӣ Динамо китобхонаи хурде фаъолият мекунад, ки кормандон метавонанд дар вақтҳои муайян ба китобхонӣ машғул шаванд. дар воқеъ барои баланд бардоштани сатҳи донишу малакаи кормандон ин иқдом саривақтӣ буда метавонад дар кори босифати кормандон таъсири хуб расонад. кадрҳои босаводу баландихтисос дар ҳар давру замон барои пешбурди ҷомеаи Тоҷикистон нақши муассир доранд. ҳамасола бо ташаббуси роҳбарияти вазорати корҳои дохилии ҷумҳурии Тоҷикистон миёни кормандон чандин мусобиқаҳои варзишӣ баргузор мешавад, ки дар он аз тамоми раёсату шуъбаҳо кормандони милитсия ширкат мекунанд. кормандони мақомоти корҳои дохилӣ дар мусобиқаҳои шаҳрӣ ҷумҳуриявӣ аз намуди футбол, волейбол иштирок намуда ҷойҳои намоёнро ишғол менамоянд ва нагуфта намонад дастпарварони шӯрои ҷумҳуравии Динамо дар мусобиқаҳои шӯрои ҳамоҳангсозии ҷамъиятҳои Динамо баргузор мегардад ва онҳо аз намуди мухталифи варзиш иштирок намуда обрӯи нуфузи ҷумҳуриро баланд мебардоранд ва ҳамасола чемпионати ҷаҳон байни политсия армия баргузор мегардад, ки куштингирони мо дар он мусобиқа иштирок намуданд ва ҷои намоёнро иштирок намуданд дар шаҳри Абудаби, Аморати Араб. соли 2009 инҷониб дар шӯрои Динамо ҳамчун як варзишгар ҳам корманд будам ва ҳам
همچون یک ورزشکار فعالیت میکردم و بعد از این خیلی که میدونن که من امروز مربی هستم، هم شاگردان من به مثل من فعالیت خود را دوام دادستن. 5 دستپرور ما از شورای دینامو هستند. این کسا تونستن چمپیون تاجیکستان شوند. هر یک مسابقه که ما سفربر میشویم، پیش از همه ما جمهوری تاجیکستان رو میکنیم، نشان میدیم bayrak bardor جمهوری تاجیکستان هستیم، ولیکن دستپرور دینامو هستم. من در آنجا هم مربی کار میکنم، هم فعالیت کاری خودم رو در MVD میبرم. برای همین هر یک شاگردی من که درجه بین المللی داره و داخلی دارن، این کسا دستپرور دینامو هستم. در نمود تکواندو VTF در طول 4 سال شد که در این دسته دیناموی وزارت کارهای داخلی جمهوری تاجیکستان من و شاهیان اصلین کار و فعالیت داریم. زیاده از 30-35 نفر بچه ها هستن که جمعش میکنن، تمرین میکنن. ما نتیجه خیلی خوب به دست آوردیم در این طول 4 سال. چمپیون های تاجیکستان، چمپیون های شد جمهوری تاجیکستان چند نفر مسابقه همی مدال را به دست آوردیم. با حرکت میکنیم که با عدد زیادتر شود، با پیشرفت شود. با در نزدیکی با مسابقه جمهوری تاجیکستان داریم که در آخر هفته برگزار میگرده در شهر ترسوزاده. ما همونجا سفر داریم. ما سال گذشته 2-3 بین المللی رفتیم، متاسفانه خیلی مدال نشد. اما در مسابقه‌ای که خودمون شده گذشت، همون بین المللی که در تاجیکستان شده گذشت، ما صاحب مدالش 7-8 مدال طلا و نقره گشتیم. برای رشد و گسترش یافتن ورزش میان دختران در شورای جمهوری دینامو افضلیت مخصوص داده می شود. در سکسیه های معینی که راه اندازی شده است، دختران زیادی به مشق‌های دائمی فرا گرفته شدند. این گروه دخترانی که در اینجا تمرین میکنند بیشتراً در رشته فوتبال مشق ورزی میکنند و تا جایی که ما اطلاع پیدا کردیم اکثر این دختران در دسته های منتخب کشور شامل می باشند. В 2016 году, когда пришло такое время, большое развитие, толчок дали Федерация футбола Таджикистана дала, значит, направление развития женского футбола, у меня было очень большое желание набрать группу девочек и начинать с ними заниматься. Хотя я ни в какую школу как бы не входила, то есть у меня как таковой работы, получается, не было. И я искала все возможности, где же мне базироваться, кто же как бы мне даст возможность. И с большой любезностью на эту встречу, на мое предложение отреагировало непосредственно руководство стадиона «Динамо» в лице Шоева. У нас максимально где-то 80% девочек входят в сборные Таджикистана. Ну, поскольку они возрастные категории делятся, есть 14-летние, 16, 19 и национальная сборная. И все девочки проходят у меня в основные составы. Ну, не обязательно основной состав. В сборную Таджикистана входят и с честью защищают честь республики. دسته والیبال دخترانه دینامو در مسابقه های میان کارخانه و اداره ها و تشکیلات و مؤسسه های دولتی موقع معین خود را دارد. سال 2018 در مسابقه والیبال برای دریافت جام پایتخت دختران دینامو از خود مهارت بلند نشان داده غالب مسابقه مذکور گردیدند. این شهادت از آن است که با دختران نیز در وزارت کارهای داخلی توجه بیشتر داده می شود. به عنوان در سکسیه بوکس می باشد، شنواری و والیبال فعالیت می نماید.
тенниси рӯи миз ҳам фаъолият менамоянд ки онҳо масола дар мусобиқаҳои шаҳрӣ ҷумҳуриявӣ иштирок намуда сарвозовори ҷойҳои намоён мегарданд. соли 2001 баъди хизмати ҳарбӣ тӯли 19 сол мешавад ки ҳам дар ин шӯрои ҷумҳуриявии динамо куштини юнони румиро бо шогирдонам тамрин метиҳам. дар тӯли 19 сол мешавад дар мусобиқаҳои шаҳрӣ, ҷумҳуриявӣ, байналмилалӣ ва ҷаҳонӣ шогирдони ман ҷойи намоёнро ишғол намудаанд. айни замон ҳозир шогирдони ман барои иштирок намудан дар чемпионати ҷумҳурӣ тайёрӣ истодаанд. чемпионати ҷаҳон буд, Мирзо Раҷаб Фирӯз баромад кард, ҷойи сеюмро ишғол намуд. дар чемпионати Осиё ҷойи якумро ишғол намуд. баъд Шермаҳмадов Фирдавс дар мусобиқаи байналмилалӣ ҳоли айни замон махш карда истода ҷойи якумро гирифт дар шаҳри Санкт-Петербург. дар чемпионати ҷумҳурӣ Назаров Ҳасан ҷойи аввалро ишғол намуд. ташкил ва гузарондани машғулиятҳои варзишӣ миёни кормандони милитсия яке аз самтҳои муҳим дониста мешавад, зеро ба ин восита метавон малакаву маҳорат, далерву ҷасорат ва қобилияти ҷисмонии кормандонро бештар кард. шӯрои ҷумҳуриявии динамои вазорати корҳои дохилии ҷумҳурии Тоҷикистон барои тамоми варзишгарони мақомоти милитсия имконият фароҳам овардааст, то онҳо ҳарчӣ бештар ба варзиш пайвастагӣ дошта бошанд. Мы здесь тренируем детей 2011 года до 2007 года. Мы преподаем им, даем наши знания, которые мы знаем. Мы здесь, у нас два поля, одно большое, одно мини. Еще есть зал. Спасибо нашим представителям милиции. Они нам предоставляют нашу работу для нас, чтобы мы тренировали детей и чтобы чтобы они познавали знания. За это им спасибо. То, что мы здесь детей тренируем, чтобы они не ходили на улицах, не бездельничали, чтобы учились, хоть чтобы нашу национальность подняли. خیلی که شما دیده در ما بسیاری وقت کودکان مشق کردن سن سال تولد شده 2006 بالاتر روبریت شروع دینامو برای ما وظیفه‌دار کردن که ما بسیارتر کودکان از اویله‌های کمبیزوات رو جلب کرده آن رو مشق تمرین کردیم موافق جدول موافق نقشه کاری ما هر روزه از ساعت 8 پگاهی تا ساعت 10 مشق می‌کنیم برای اینکه بسیاری کودکان درساشون نصف روزی میباشند که درس‌ها اشتراک کنند. دویم سال است مشق می‌کنیم با مشق تمرین مشغولیم. در مدت 2 سال زیاده از 6-7 مسابقه شهری با اشتراک کردگی بعضی مسابقه با جای نمایان اشغال نمودیم بعضی جای با حالا که تیار نبودیم از غالب نشده باشه برای ما با مسابقه اول با فقط اشتراک جلب کردن بود. حاضرات با کوشش بگذاریم که باز از این با قله‌های بلندتر دررسیم. همه دستای منتخب تاجیکستان خواهید نخواهید هم از کودکان و نورسان سر میشود. ما چند کس داریم چند 4 شاگردمون شخصا دست‌های دیگه در دادگی در دست‌های منتخب بازی میکنند. من میبینم پیوسته یک نقشه چوره‌بینی دارند که مثل نقشه چوره‌بینی عمومی ورزش در کمیته المپی یا کمیته کار با جوانان برابر چوره‌بینی‌های ورزشی میگذرانند و شورای دینامو من شاهد هستم که در جنبسط سال یک فعالیت‌های ورزشی اون ورزشگرانی که در حزب حکومت جمهوری تاجیکستان برای آنها جنبسط سال برگزار گرداند و هر یک ورزشگرانی که شایسته بودند آنها را قدردانی کرده است. خیلی یک رشد و نموی ورزش را دستگیری میکنند و چنین نهادها اگر در جمهوری زیاد باشند
ما در آنجا میبینیم که ورزش چقدر رشد میکند و همزمان شاهد آن میگردیم که چهره های نو پیدا میشوند. соли 2013 маҷмӯаи варзишии шӯрои ҷумҳуриявии «Динамо» сохта ба истифода дода шуд. дар ин маҷмӯаи варзишӣ мо толори футболбозӣ, толори гӯштингирӣ, толори вазнбардорӣ, фитнес барои бонувон ва ҳавзи шиноварӣ машғул фаъолият мекунанд ва ҷавонон, бонувон ва кормандон омада дар ин ҷо машқи тамринҳои худро озодона мегзаронанд. имрӯз дар шӯъбаву раёсатҳои вазорати корҳои дохилии ҷумҳурии тоҷикистон ба хотири баланд бардоштани маҳорату малака ва таҷрибаи баланди кормандони милитсия аз ҷониби мутахассисони соҳа дарсҳои махсуси омодагӣ бар зидди ҷинояту ҷинояткорӣ гузаронида мешавад, ки дар гурӯҳҳои махсус кормандони милитсия ҷалб мегарданд. барои кормандони мақомотҳои қудратӣ ва мақомотҳои ҳифзи ва сохторҳои қудратӣ варзиш дар сатҳи аввал мебошад. барои он ки онҳо чусту чолок маҳорати бозии худро бояд баланд бардоранд. ба ҳамин нигоҳ карда онҳо бисёртар бояд ба варзиш машғул бошанд ва ҳамавақт вақтҳои холигии худро дар толорҳои варзишӣ истифода намоянд. варзиш бар ҳар як корманди мақомоти корҳои дохилӣ дар мадди аввал мебошад. ин намуди варзиши кикбоксинг барои вазорати корҳои дохила хеле хуб ҳаст. барои он ки кикбоксинг ин як намуди варзише ҳаст ки ҳам аз ҳисоби дастҳоан аз ҳисоби поча мақсад худро баромад карда хеле хуб муҳофизат мекунад худро ва чусту чолок хеле хуб аст. 10 сол зиёд шуд ки мо бо шӯрои ҷамъиятии «Динамо» ҳамкорӣ менамоем ва зиёда аз 100-200 варзишгари хеле хуб ҳам чемпиони ҷумҳурии Тоҷикистон ва байналмилалӣ тайёр кардагим. шогирди мо як Файзуллоев Шукурло вазни 57 килограмм дар меҷунданони турнир дар Қирғизистон шуд. аз намуди кикбоксинг дар мобайни 10 давлат ҷои аввалро гирифт. бо медали тило баргаштем ва 10 давлати Қазоқистон дар оҷаам шуд ҷои аввалро гирифт. хеле натиҷаи хуб ба даст овард. муассисаи давлатии мактаби махсуси варзиши захираи олимпияи рақами 4 оид ба шиноварии шаҳри Душанбе ва мактаби ҷумҳуриявии махсуси намудҳои варзиши обӣ бо шӯрои ҷумҳуриявии «Динамо» вазорати корҳои дохилии ҷумҳурии Тоҷикистон ҳамкории зич дорем ва солҳои охир дастгириҳову ғамхориҳои федератсия нисбат ба ин намуди варзишӣ зиёд аст ва чиқаде ки шумо медонед таи 2 сол мешавад ки мусобиқаҳои байналмилалӣ оид ба шиноварӣ дар ҷумҳурии Тоҷикистон баргузор мегарданд ва шиноварони мо ҳам дар ин мусобиқаҳо баромад намуда ҷойҳои намоёнро ишғол менамоянд. варзишгарони «Динамои» вазорати корҳои дохилии ҷумҳурии Тоҷикистон баҳри ривоҷи равнақи варзиш саҳми арзандаи худро мегузоранд. дар баробари оне ки кормандони милитсия ба воситаи варзиш маҳорати касбии хешро боло мебардоранд, дар ин баробар онҳо низ дар арсаи байналмилалӣ шаъну шарафи кишвари моро боло мебардоранд. роз мо гӯштини самбо мегӯем. Самбо яъне ки ин агар мо иро тарҷима кунем ин худмуҳофизаткунӣ беяроқ мебошад. алал хусус дар системае ки дар вазорати корҳои дохилӣ дар кормандони ҳифзи ҳуқуқ кор ва фаъолият мекунанд, ин як намуди асосӣ мебошад, барое ки бо амалҳои ин намуд мо ҷинояткорон ва шахсоне ки хавфнок аст барои ҷамъият онҳоро дастгир мекунад. дар маҷмӯъ чуноне ки мушоҳида кардем, шӯрои ҷумҳуриявии «Динамои» вазорати корҳои дохилии ҷумҳурии Тоҷикистон дар риштаҳои мухталифи варзиш саҳми арзандаи худро мегузорад ва ҳамзамон дар сексияҳое ки дар ин ниҳод ташкил карда шудааст беҳтарин варзишгарон ба воя мерасанд. با اون شرایطی که امروز برای کارمندان شورای دینامو مهیا گردیده است، آنها تلاش دارند که
дар оянда низ ҳамин гуна чеҳраҳои нав ва рушду нумӯи варзиши мамлакатро ба маротиб бештар кунанд.